Salu pozorišta ispunili su poštovaoci rada oca Alekseja, čije su službe u crkvi Svetog Luke u Varvarinskom Bošnjanu uvek veoma posećene, kao i promocije njegove knjige Dečanske i druge priče, čije je ovo treće i dopunjeno izdanje. O potrebi da napiše ovakvu knjigu otac kaže: Negde 24 godine dobre, toliko sam i boravio, živeo u manastiru Carskoj Lavri i Visokim Dečanima. Slušao sam razne priče, što od monaha, što od Mirjana koji su dolazili tu, što od rodbine, što od roditelja, jer sam i rodom iz tih krajeva. Prosto meni sazrela potreba da ono što sam slušao, čuo, susreo, da, kako rekoste, da iznedrim u ovakvu knjigu. To je prosto bila jedna moja nasušna potreba, jer sam osjećao kao jedan dug prema tim ljudima, prema tim ličnostima, bilo da su monasi ili mirjani, a ostavili su nekog traga u meni, ne samo oni koje sam lično poznavao, nego i oni o kojima sam slušao. Jer su ostavili velikog traga ne samo u mojoj duši, nego uopšte u toj metohijskoj zemljici, svetoj metohijskoj zemlji, i imao sam potrebu da odužim jedan dug. Ljudima se očigledno dopada i dolaze da vas čuju. Kakva je njihova potreba? Koliko se zapravo manastirski i svetovni život i stavi pogled na svet prepliću? Koliko je to blisko običnim ljudima koji čitaju vašu knjigu? A vidite kako, čovek je od duše i od tela. Da se razumemo, potreba je jedna i druga. Osjećanja su živa. Ljudi vole živu reč, a opet imaju i tu potrebu da se ta živa reč ne zaboravi, jer smo mi na ovoj zemljici, ako isključimo dušu, potpuno izgubljeni i neobično prolazni. Znači ono što je vredno, to su duhovne vrednosti. I zato treba da se borimo da jednostavno damo život tim duhovnim vrednostima i prednostima, i eto, to je sva potreba. Zato ljudi vole da čuju ovo je sabranje, a svako sabranje mora da liči na liturgiju. O knjizi je nadahnuto govorio otac Branislav Đorđević, protonamesnik Crkve Svete Trojice, i Jankica Stevanović, koja je inicirala predstavljanje dečanskih i drugih priča u Paraćinu. Promociju je pratio film koji prikazuje manastirski život i rad, monašku svakodnevicu ispunjenu običnim i duhovnim zadacima koji predstavljaju primjer organizovanog i posvećenog života. Jedna od poruka oca Alekseja onima koji mu dolaze da nađu utehu, savet, duhovno okrepljenje i usmerenje glasi: ne tovarim drugima ono što ne mogu sam da ponesem. A zbog svog ličnog primjera on je cenjen i voljen duhovni vođa.